Deepu Circuit House along Deepu LAC angkang upon Ayushman Bharat Card Keron. APHLC Dhansari Constituency Committee Pen Executive Ame Kipado. BTC Legislative Assembly I Speaker Keja Pen Karbi Autonomous Council along Nankahumri. Aprangsi kadokawe card news ke lang ora dona pantame cardom nang pazariklom. Nang tipinya biotang ton pen arjwitha. Kiduk kila gara ratum kiso cholong lok pulote ko puson pensi kiso chilang itekpo. Lasilaso kisung pen ki jog jiaphan government atum kirab dun jiaphan Ayushman Bharat Card kiduk der ara atum aphan keron ponbona birta nangle. Lasong si aru nipain kora troxiarani Karbi administration atum pen chipater piponsi Deepu Circuit House Conference Hall along Deepu LAC MLA Bidya Singing ling arideng pen Ayushman Bharat Card PMJAY lapen MMJAY card ke rona jai me kedeng ponalong Karbi DC Madhumita Bhagwati pen chari ponsi Mayalong MLA Bidya Singh Ingling Health and Family Welfare Department Joint Director Bor Singh Longpi Joint Secretary pen Chenglok Pinnang an ke thekiding atom chetong do Laswa card pen kiddu ki sungara atom lak pho ake joy pen se kachilanga varsai longponpo Bharat Prime Minister lapen Assam Chief Minister kiduk der ara atoma phan ki matha pen labang so varsai piponlo Lasi Karbi arat kiddu an atom tame prapchin pen labang so card ka salam tunjia phanta pachini Lapen labangso Ayushman Bharat Card pen Bharat adang kado kawe hospital pharo ke thomra ingkoi rapho along ake joy pen se chilang pon longpo Lapen Karbi arlo longpli hospital along mate DMCH Bokolia CSC Hauragha CSC lapen private hospital along Manja Catholic Hospital along se chilang pon long poposi ningje Amar DC Baido Organize কৰিছে বেকৈ আয়ুষ্মান ভাৰত কাৰ্ডটো দুখীয়া মানুহক ডিস্ট্ৰিবিউচন কৰিব লাগে এই আয়ুষ্মান কাৰ্ড যিসকলে পাব এই বছৰেকত 5 লাখ টকা ট্ৰিটমেণ্ট পাব এজন বুলি নহয় ফেমিলিয়ে এটা ফেমিলি 5 লাখ টকা ট্ৰিটমেণ্টৰ কাৰণে পাব আৰু এই বছৰ যদি শেষ হয় অহা বছৰ হেকে 5 লাখ টকা পাব গতিকে ডিটেইলটো আমাৰ মানে ট্ৰিটমেণ্ট কি আছে এইটো ব্যৱস্থা মতে পাব আৰু ক'ত এই আয়ুষ্মান কাৰ্ড ইউজ কৰিব পাৰিব এইটো আমাৰ জইণ্ট ডাইৰেক্টৰ হেল্থত আছে আমাৰ ইয়াত বুকু ডিব্ৰু মেডিকেল কলেজ কেথলিক হস্পিটেল মাঞ্জা বকলিয়া এই হাৰাঘাট এইবিলাক মানে কি কয় দিয়া আছে আজি প্ৰায় 1000 মানুহক কাৰ্ড দিয়া হ'ব আৰু ষ্টেপ বাই ষ্টেপ যিসকলে ৰেচন কাৰ্ড আছে সেই ৰেচন কাৰ্ড থকাবিলাক কাৰ্ড যদি আজি পোৱা নাই জইণ্ট ডাইৰেক্টৰ ওচৰত যাব লাগে তেওঁলোকে কাৰ্ডটো বনাই দিয়ে আৰু সেইকাৰণে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আৰু প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ দুইটা সন্নিধ্যত এতিয়া আগতে হৈছে অটল অমৃত অভিযান 2 লাখ আছিলে সেইটো এতিয়া 5 লাখ হ'ব প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ আৰু চিফ মিনিষ্টাৰ যেটো কাৰ্ড পাব এইটো 5 লাখ হ'ব 2 লাখ বুলি নহয় এইটো স্যার আৰু আগতীয়াকে কিডনি প্ৰব্লেম আৰু বাৰ্ণ ইনজুৰি সকলোবোৰ মানে যিখিনি ধৰক সাধাৰণতে সুলভ মূল্যত যিখিনি নাপায় সকলো ধৰণৰ ইয়াতে ইনক্লুড আছে লিষ্টখন আমাৰ হাতত আছে এইটো জইণ্ট ডাইৰেক্টৰ তাত হুজুৰ ডিটেইল পাই যাব দেই পাকলাং দামাং পুদং লা জইণ্ট ডাইৰেক্টৰ পাকলাং লং আকৌ নাংতুম দা থানো আপোনালোকেও বুজাওক হয়তো কোৱাক পাব ধন্যবাদ Aru nipain kora troxiarani rong mirdan community hall along APHLC Dhansari Constituency Committee atum pen klembang phubang phimate krung saya me ke padopona birta nangle
son si alang litom pen meya long kaching wai pon ke non ki wang GMP ke li ko son pen si che pa hai pon jima an parta Dhansuri constituency angkang Karbia kheng bong lapen inglong aso an ning isi pet ke do pen MP ke li hot APHLC ratari ke hai jima puthak chingwai pon rin ki pusi APHLC Dhansuri CCRO akong chun bang Martin rong phar pen ningje mai ke do puthak se nili hen pen than pachini ponpo pini nili tum mai ke do pona puthak ke lalo non nili tum MP kilik tame te bogi khetlo lasi nili tum Dhansuri constituency pen tame ongpi ka vote pen se tame ke pahai donji phan tame nili tum chisik chadang ponlo ili tum pini lada kachingwai along ke lason si beta ili tum executive satum pen chelong lo je ili tum dak Dhansuri ke munit chingui akhai do akhai tin pen tame masap sap do dak chomang do kuki do garo do lapen di masa do alang li tum tame hill stripe side lo lapen ke dam tang election adu si tame alang li tum tame nang cherap don lo la bangke ahok alam lo la pima pulo tang te ili tum APHLC pen ke ili tum ke scheduled tribe satum matum maphan kachapang tangi kache mane la ili tum kache develop ye phansi kache songpi ili tum la so tribal unity long lip positame ili tum bangke hang teram pon ili tum APHLC pen ke la si la kache pat che ton pen si alang li tum sitame non ke wangji MP election bangke APHLC along si nang cherap dun po bu alang li tum nang ki chak dun lo APHLC long live long live long live six to long live long live long live six to long live long live long live tribal unity long live long live long live lapen thu border alam sitame forest saiki CCF ranger anparta Karbianglong autonomous council kachariatum humrida manchi lake Dhansuri constituency angkang ronga pahar Nagaland aduya hoy Assam Meghalaya aduya hoy anparta Golaghat district pen Karbianglong district aduya hoy hei hui langdam nangchi pusi APHLC Dhansuri CCRO amepu Mohan Singh Tompi pen ningje dak rong mirdan community holadung nitum executive meeting doilo Dhansuri constituency committee asi meeting bangke lalo itum future itu party improve je fansini itum ladak chingwai chingsai ponlo asi ko dotulang ladak nitum border buthak ta nitum aso paklang ponji po yalo Dhansuri border area ladak ronga pahar area bangke lan kaprek so incrosar dopik khayang loda jasi ladak ke prabjin pen protect nang po border area la forest department tumta conservator pen chenlok DFO ranger lahai tumta visit sigimi athipa mofi ki une deji latum longle der leke em kali der ladak Dhansuri Dordori area latum jang thudo puta latum chini lasi la soni akaron basi latum kaita border na thu nang per Karbi along le nang cherai aret akaron ke la hendo athe pima latum jongsi da pu nang pet bom wang bom pulite moke latso Dordori Dhansuri area ke latum si occupy that po la sili tum bangke me thang along ri bangke cherai thip dang po the asaber litum litu da Karbianglong area ke area ta bihe pot nangsi pu akaprek border pen ta nang pet bom pulute litum along lika with that pu Dhansuri pen ta jibo jantu amen pen wildlife jitu alhai men penta punang pet bom lo lepen pu hujai longka lamding na penta introsar do bom lepen pe pu la Meghalaya Karbianglong Meghalaya border long ta tatunta nang pet bom wang bom lo amat Karbianglong gitu long le bangke bi bom lo lasi lason bangke
Awedan nang po jido team nang po aprangating 10,434 square kilometer. Lasa along lebang ke jido team nang po. BTC Legislative Assembly I Speaker nang kijapen pini alang itum Karbi Anglong Autonomous Council Chairman lapen Deputy Chairman atoma phan te tongdamsi Council chari chalona pothak lamthi chipachoipon BTC Legislative Assembly I Speaker Katiram Boro kijapen pini Karbi Anglong Autonomous Council along paledamsi Chairman Raju Tiswa phan te tongdam lapen Council along chari chalona pothak lamthi chipachoipon Speaker atum Secretariat Langdam Dipupen Kokrajar Pangonia Prang Karbi People Ho Daralang Sota Langdam Speaker Arinang Kidun Lake Deputy Speaker Apirang Mahanahak EM Gautam Das MCLA Bahini Dhaneswar Gozari Lapen Sanjay Swargyari Secretary Narayana Deka Lapen BTC Pachethang Saipu Diganta Chaudhary Henlong Delhi rong supipen gari nang kang hubang hni atuma phan dok mukalong rai komare deng chingnang lokpasi nere tuma perang ke pen card news along biruta nang pale Delhi Hazrat Nizamuddin pen nang kang hu aliru ke lok DL5CT lakha 7304 agari ke wana bangku banghinga phan dok mukalong rai komatum nebdin pusi nere tuma perang ke pen biruta humridu RC pen chases ka chetonti theklong si banghinya phan nebdul la pen ka chingnang abang patuma hem Manipur pusi patini Manipur asor Muhammad Abbas Khulampak la pen cho Wasim puhenlo Wasim pu abang pu ke surhinira krep lianikan Manipur VDF rai komasai si teklen la pen alangli alpu pen KOC apor ke litang ang khera lo pen si sai nang no klep ithabaret pusi rai komatum pen pachinpo नाम है आपका वसीम वसीम क्या है खाली वसीम और आपका नाम और आपका नाम खुलापम बास हाँ खुलापम बास कहाँ से आया मणिपुर से और कहाँ जाना वाला है यहाँ से मणिपुर जाना है क्या गाड़ी लाया गाड़ी क्या गाड़ी ले कितना क्रेटा कहाँ से लाया है दिल्ली से दिल्ली से कहाँ से एयरपोर्ट है क्या एयरपोर्ट में से है हमें पता नहीं जगह दो हाँ जगह पता नहीं पता नहीं क्या नाम है वसीम इधर देखिए ना इधर देखिए थोड़ा कब चुराया गाड़ी हमने नहीं चुराया है वो दूसरा कस्टमर ने नहीं दिया है आपको दिया है और कितना में हुआ है और कहाँ ले जाने वाला है गाड़ी मणिपुर कितना मिलेगा मणिपुर ले जाने से वो तो फिक्स मालूम नहीं आपको कितना में मिला गाड़ी 4 लाख में तो कब से कर रहे हैं पहले भी लिया है क्या इधर नहीं यही पहला है और कितना आदमी है आपके पास नहीं है हाँ एक ही है कौन दिया आपको गाड़ी वो एक कस्टमर दिया है हाँ कहाँ का है मणिपुर का मतलब मणिपुर का आदमी दिल्ली में है गाड़ी चोरी करने के लिए उनका दिल्ली में रहता है ना मणिपुर में ही है उनका मालूम नहीं वो किधर रहता है एक साथ में आया दोनों साथ में है हाँ अभी गाड़ी दिल्ली से मणिपुर जाने वाला है ना Tangtenan malam sopora phan birta mo ington eksenang আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰসৰটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্জ জুচ
nang litum electronic ahormu ke nam jia phan tangka kadure do ikma jong si do pulote Citel electronic bokolia long humri dam iknon Ladakh nang litum Bajaj Finance pen monthly EMI, zero down payment, 0% interest pen, smart TV, inverter, washing machine, fridge pen chenglok, hemalong kinang sot ahormu ali chu endun ikha. Lasi pader de pin pen humri dam ikno Citel electronic bokoliano. Am so se ang tonalam katini thure thojia phan la aber kipian number along humri dam ikno. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ Dihena mopi puthad birta long wang tweak long Normalom digital akai mate 4G 5G son hem totlun pen Flipkart pen danglok ason tin hormuhor tar nampon long Sita bukazana long ilong lahai hormunang kele pen online shopping atuma phan ahem ahem ki thondam jia phan center along Azara loki choklim kawe pin penta Instacart Service Private Limited asahem along claim bompu arjusi hamphang song atum adimalong humridam pen inkirvek nang jipusi sotak pen ke hangpona birta pherangke Bisnu lete pen birta nang pali Bukazan Municipal Board ke parlo sukhanjana long ihum online shopping nang ke liakula ningka nisi soselo thangnat arona loki choklim awe pin pensi bepar klempo Lapuson jong si Karbiang long along bepar behak ke klem do lepute Karbiang long autonomous council along kosong si medu ke longpo Karbiang long autonomous council along jong si medu piwang viatum omunak pulote Karbiang long arara phan kosong si kaching thur pon hekji Bangso putha Karbi lotar ya song mate KSA Bukazan District Committee lapen AJYCP Bukazan aru atum pen humridam pen thangnat Kitoklim arona lokawe hekpon long si Instacart Service Private Limited sukhanjan long kibi online shopping prapjin pen inghapon vek nang chipusi sodak pen ke hangpo Lapen Taxation Department Karbiang long autonomous council atu maphan wang pen kang hapon tek ja phan tuning report Herangki tomhan choropalo pini nangle tomhan chotong thagapo pini litom Karbi lochar liasong Bokyan District Committee lapen AJYCP Bokajan Regional Committee atum pen chelang pet pensi pini litom dak sukhanjan abangso town na railong Instacart Service Private Limited alang litom la online highway pen hormu pini net distribute a center lo alang litom setame la so center dak nikan si pleng eta phi setame ladak aron nalo bang chokli malang litum ave kedamtang hoptai si mate iruya prang nilitum bang lo dak la domicile certificate pen la BRC ayu selang litum paklang thjo setame dak akenang sodnai bang get trade license mate trading license la so bang alang litum pachisik avelang non puan da poselang litum mithang tame mithang ho pen me chingpulo please lasi la so putha bang nilitum Karbing long autonomous council higher authority ilitum kaching hon Dr. Tuliram Ronghang, CM, Karbing Autonomous Council, alang lisi labangso Taxation Department ke alang lisi in charge lo, si alang lipan chuning ri lo, prabjin pen labangso Instacart Service Private Limited, laso as adim long bang alo choklim kabidya adim long prabjin pen labangso kang haponji pansin litom Karbilo Charlie song, lapen pini JYCP hin pen litom chuning ri pon lo. Thake nilitum ning ke thedo Karbing long autonomous council alang litum non amat pinangan je ke chokli maphan ke klemi phan kamat ha por hut nilitum ning ke thedo je prabjin pen labangso akula do bangke inghapon po bosin nilitum ning ke thepon do jong si claim credit pusitame nilitum ako chuning ripon padupon keji bosin nilitum pini herangke thengno bangke ningi pon aka prekdim ta dolang nilitum bang amen bang ke mention pon lap theke da tahai sitame chuning rilo lapuson dakthak Bokajan ha warlong prekjam adim ta dolang lapuson na center si hal hai long sitame taxation department atum han chuning rilo nangli tumahin pen sitame ka khuruk ponji paisi nilitum chuning rilo lapen aron alu ke chokle mawe plong te hal hai sitame nangli tum ingkir pon lap ning pusi nilitum hin pen chuning ri padikrem
Aruni phain kora trok arani Hanjanglangso Pathuak Lamalong Greater Hanjanglangso Inter Club Football Championship Surhinira inkora ke thom Mesen pen angdung kiti paman puna birta pherangke Bisnu lethe pen nangpali Bangso along aliralon kipidon aluhia man ben kacetong don MAC kadom terangpi man peng aluhi abarim Ramsing Tokpi Kasa don Meipu Jiwan Chandra Pathak VDC Chairman Silarson Rongpi Bukazan Lems Chairman Sar Ed Inghi Ratsai Klembang Robi Rongpi Donor Pratap Singh Rongphar Donor Langtuk Timung KSA Bukazan District Committee Meipu Raju Ingleng Pen Chenglok Pinangan ke thikiding atom chetong don pen artipidon Kapathu pon aterangatum lake Eagle FC lapen Zogam FC aterangatumang bongsi ing tangkring pen cepate pon Zogam FC aterangatum Eagle FC aterangatum aphan 2-1 goal pen parempon Ke hayanong tangka surikre po lapen trophy lapen kere matuma phan tangka suri cap lapen trophy alhia tumare deng pen pi pazir pon Tangte pinia birta panglaponsi kang tonik long